akhandlela bofu awulavuthi ikhandlela livutha la kumnyama khona livutha ngisho emgodini ngaphansi khanya ngiyaphila kodwa nyanga enkulu siyaphila nyanga enkulu sekhona nangu baba kaMpumi akumelele sike nginqamulela lethu phela kwenziwa la nyanga enkulu no mfethu ngibakhile bampumelele ngishanga bakhe ngeyipushane nje bebe ngihlupha abantu ngike ngabatshela ngathi nangu baba kaMpumele 4000 soku special ke leso ngoba inani lakhe kusuke ku 10000 mabe ngikwenza mina ngizokwenza mina yenzeka futhi umuntu aposele kuphela fanele lalele kahle imithetho mina ngimposelile indlela yokwenza ngoba fanele ukuthi ngimposelile afika ahlaba ikuku ngale yakhona baba kaMpumele amkhunga phela usethi into abantu abaningi kwenziwana la nyanga enkulu awuze nendawo abantu baqalekile lala ngithatha isipuni nje sisodwa ngisifake lapha gesi megeza uphakamisa izandla la kakhuluma izinto ayifisayo athi abangishwabulela abathi bangivalile mina ngithi akuvaleke bona asho njalo meqeda ukugeza uyamgcaba baba kaMpumele uqala phasi enyaweni akhuphuke na awuqali asehli la siyakhuphuka sinyuka intaba ngoba nasemabhenki sifuna ukuthi sikhuphuke emabhenki hayi ukuthi ayikuwena kuphela isikhethe inkosi kuphela siyaphezulu bamsisayo yebo okusho ukuthi ke abantu umuntu ophethe emsebenzini umuntu lamatekisi one business engahambi kahle elaziwa uyena noma kuthiwa yini ngisho nje mfowethu ngithi ngivulelekile mina nabo sisi laba abayisebenzayo hayi abenze ngoba Mpumelelo kwazothengwa kakhulu ulithengwa libona ngazi nami uwoza nebhizinisi ufuna wena awuye bese hlala phansi utshele mina ifuzana mina ngikwa kaMpumelelo angihlangele mina ngifuna ukuphila ingane zakho uphila wena uzophila ngikunike imali kuphilise mina nathi nginayo imali ngalapha mangizwa kahle le combo yakho ifudumeza ngale ngasebhenki kabi umuntu nje uthi ngiphathele mina kule ngithi ngiyazama ngoba ne competition ikhona ayikho i-department engena competition nje noma umuntu onama Uber angisho driver we-Uber mina umningazwayo akanayo imali driver u qongelela imali ngolosihlanu fana yambisa ngikhuluma lo muntu lo ubuya kahle ngamakoti adligwinya unganabantu yahlupheka nabatheka away la ngikhuluma ngumnikazi omsebenzi uboss umtshene mawubuka udrive ulalela sengibonile emakhandlela manje hambe kumakhandlela ngikhathela ukuba nesinyama nale moto zakho nesinyama nazo angayiqashwa ayitholi lutho mina ngizofika ngimnike into azoyifaka emotini lapha ayigcabe nakuyena phela kukhula yena uyena ikhanda isitimela makuyikhanda siwa sonke ukuba njalo nomuntu onobusiness alihambe kahle kade ezame nabo hambe kahle wenzani ngoza la nangu baba kaMpumele u4000 koze kuyophela inyanga inamba utholakala zona inamba abangithinte 031 031 065 065 W086 W086 asiphinde 031 031 065 065 W086 WhatsApp ngevoice note ngevoice note ngoba lo hit abalibhalayo akusiza ukubalisa kakhulu ithini ka WhatsApp 081 513 513 5844 5844 ithi 081 081 513 513 5844 gijima uze enyangeni ubaba kaMpumele 4000 lo mawuze lekhaya ngikwenza mina kodwa mawukude ngiyabhosela kodwa kulomthetho uma ngimposela fanele usebenzise inkuku emhlophe inyongo yenkukhu ukhuluma uxolise ukusethithwa izandla eziningi ubaba kaMpumele akazwani nesicelo ngoba umsebenzi ufuna ukuphumelelisa wena akanandaba lokhona umuntu wekuthakatha enza la anamsebenzi nalokho deka itafula phambi kwezitha zakhe njengalana makhandlela uthi avuta phansi kuhlwile umnyama kuhlwile hayi akhayisa impilo zabantu hayi asiba